Ngiyalibingelela lonke sihlobo zami lapho endifumana likhona ngegama lenkosi yethu Jesu. Siyathokoza ukudibana kule inkonzo namhlanje ekuseni ubana sifunde izwi likaNkulunkulu sindawonye. Ngizathanda ubana sikhangele incwadi yamaHebheru isahluko sika 11. MaHebheru incwadi isahluko sika 11. Sizafunda indima ka 29 sisiya kweka 40. Isihloko sethu salamhlanje sithi sona yithi laba. Yiso isihloko sethu salamhlanje. Nxa wawusuthungulule lobu usubona ngalesi sikhathi uzakhumbula ukuthi ngo1977 lo 78 impi yenkululeko yayisitshisa kakhulu. Ngo1980 kule gama elitsha elafikayo salizwa abanengi ngokuqala lesilungu elithi ceasefire. Kwakusitsho ukuphela kwempi ngaleso sikhathi. Kangizi ukukhuluma namhlanje ngempi yenkululeko kumbe ngithunuke amanxeba enu. Kodwa namhlanje ngizakhuluma ngamaqhawe lamaqhawekazi esiphambano esiwafumana encwadini yamaHebheru isahluko sika 11. Ichumi lanye incwadi yamaHebheru. Sizasukela evesini njengoba ngitshilo elika 29 siyefika kwelika 40. Sibale sindawonye la ukhangele eBhayibhelini lakho nxa ngifundayo lapha. Lithi iBhayibheli ngokukholwa abadabula ulwandle olubomvu kungathi kusemhlabathini omileyo. Okwathi abaseGibhithe bekulinga lokho baminzwa. Ngokukholwa izingangi zaseJerikho zawa zazizungeziwe izinsuku eziyisikhombisa. Ngokukholwa uRahabi isifebe akabhubhanga kanye nabangalalelanga esezamukele izinhloli ngokuthula. Ngizakuthini futhi na isikhathi kambe siza kungishiya uma ngibalisa ngoGideon, ngoBaraki, ngoSamson, ngoJeftha, ngoDavide, ngoSamuel nabaprofeti abathi ngokukholwa banqoba imibuso, basebenza kulunga, bazuza izithembiso, bavimba imilomo yezingonyama, baqima amandla omlilo, baphepha osikweni lwenkemba, baphiwa amandla ebuthakathakeni, baba iziqhwaga empini, baxosha izimpi zabezizwe, abesifazana bamkeliswa abafileyo babo bevusiwe, abanye bahlutshwa bangavumi ukukhululwa ukuze bathole ukuvuka okuhle, abanye balingwa ngokutshaywa, yebo ngokubotshwa nokufakwa entolongweni, bakhandwa ngamatshe, baqunywa ngesaha, balingwa, babulawa ngenkemba, bazulazula bembethe izikhumba zezimvu nezezimvu, baswela, behlutshwa, baphathwa kabi, izwe elingabafanele, bona behamba ehlane nasezintabeni nasemihumeni nasemigedeni yomhlaba. Labo bonke bafakazelwe ngokukholwa kabazuzanga isithembiso ngokuba uNkulunkulu wayebonile okuhle kunalokho ukuze bangapheleliswa ngaphandle kwethu. Inkosi kayibusise ukubala kwezwi layo. Siyakuthandaza manje babothandekayo, siyabonga izwi lakho esesilifundile. Ingathi Nkosi ungakhuluma kithi njalo ngalo, sifinyelele ngamunye ngamunye, ufinyelela abezwayo ngegama lakho siyakhuleka. Amen. Incwadi yamaHebheru sahluko sika 11 njengoba ngitshile ekuqaliseni siyibala njengesigcawu lapho okubekwe khona amaqhawe okukholwa. Iyabalisa incwadi yamaHebheru ngamaqhawe okukholwa lalokho abakwenzayo, maqhawe lamaqhawekazi okukholwa. Nxa ufunda isahluko esilandelayo ichapter 12 verse 1 lo 2 uyakhuluma ubana sizungeziwe liqhuku labofakazi. Ofakazi laba ngamaqhawe okukholwa, labo abahamba phambi kwethu, omama labo baba abalwa le impi yokukholwa, bazinikela ukubana balandele uJesu, bamphilele. Nxa sibakhangele ngeqiniso akusikho ukubana babe ngabantu abamangalisayo, babe buthakathaka njengathi, babe sehluleka njengathi, kwesinye isikhathi bathandabuze amandla kaNkulunkulu. Kodwa ke banqoba ngegazi leWundlu, banqoba
ngamandla avela esiphambanweni. Bayizwa ingoma ethi uyafisa ukwethulwa isono na? Akhona amandla egazini. Uyafisa ukudela okubi na? Akhona amandla egazini. Ungeyisebenzele inkosi na? Akhona amandla egazini. Ufisa ukuyidumisa na? Akhona amandla egazini. Ngithi hlobo zami ezithandekayo, amaqhawe okukholwa anqoba ngegazi lika Jesu Kristu. Yilo igazi lika Jesu Kristu elabanika amandla obana banqobe izimpi eziphambi kwabo. Kabanqobanga besebenzisa isibhamu noma umkhonto noma induku, kodwa banqoba ngegazi lika Jesu. Ngikhumbula ujaha okuthiwa nguWilliam Cooper. William Cooper wafelwa ngunina leminyaka eyisithupha yokuzalwa. Ungabala ngaye imbali yakhe ikhona. Ubana wahlangana lobunzima empilweni yakhe. Phakathi kobunzima uWilliam Cooper nguye wabhala ingoma ethi yona ukhona umthombo wegazi. Kane 4 times wazama ubana athathe impilo yakhe ezifuna ukubana azibulale. Kodwa wathi ebala incwadi kaZakhariya 13 ivesi 1 wafumana indaba ekhuluma ngomthombo wegazi. Nguye wasilobela ingoma ethi ukhona umthombo wegazi ovela enkosini. Ngifuna ukuthi ngithi kuwe namhlanje ekuseni, ukhona umthombo wegazi ovela enkosini. Akukhathalekile ukubana ungizwa ungaphi, kodwa ukhona umthombo wegazi ovela enkosini. Amandla avela esiphambanweni sika Jesu Kristu owasilengela emthini waseCalvary. Nxa ufunda incwadi yamaHebheru ikhuluma ngolwandle olubomvu. Bana nxa sebefikile olwandle olubomvu, kungekho izibuko ngapha la ngapha, kunezintaba emva kwabo kulempi kaFaro. uNkulunkulu wavula indlela, umgwaqo obanzi phakathi kolwandle, badabula ulwandle olubomvu, bahamba emhlabathini omileyo, ngapha amanzi engumduli la ngapha amanzi engumduli. Ngokukholwa iBhayibheli litho njalo. Angikwazi ukuthi wena ubhekane lolwandle bani namhlanje ekuseni. Angikwazi ukubana yimpi bani obhekane layo. Phakathi kwempi obhekane layo, iBhayibheli lithi lona ngokukholwa uJehova uyenelisa ubana avule ulwandle uhambe emhlabathini omileyo. Yebo kambe lithi iBhayibheli imduli yaseJerikho yawa ngokukholwa. Angiyazi imduli ekuvaleleyo, angiyazi imduli emkhulu ephambi kwakho, kodwa ngokukholwa imduli yeJerikho iyakuwa ngegama lenkosi. Akhona amandla egazini. Hlobo zami ezithandekayo, sibala ngamaqhawe, lamaqhawekazi okukholwa abanjengabo Rahabi, umama owayengaziphathanga, kodwa igazi lika Jesu lamhlanza. Wavuma ngokukholwa ubana igazi lika Jesu Kristu limhlanze ezonweni. Nawe lamhlanje igazi lika Jesu linamandla ubana likuhlanza. Ukhathalekile ubana wenze sono bani. Mhlawumbe umbulali wabulala abantu. Mhlawumbe wenze izinto ezesabekayo, izinto ezingaziwa ngabanye abantu ngaphandle kwakho. Lamhlanje igazi lika Jesu linamandla ubana likuhlambulule, likugezise. Ivesi 34 yasitshela ubana ebuthakathakeni baphiwa amandla. Igazi lika Jesu lisinika amandla lapho esibuthakathaka khona. uJesu esiphambanweni saseCalvary kulapho asinqobela khona impi. Umkhangele elenga esiphambanweni, wayememeza kuphelile. uJesu wayememeza ubana wena lami singanqoba ngamandla egazi lakhe. Impi esiphakathi kwayo uSathane esilwisa ngamandla wonke, igazi lika Jesu elachitheke esiphambanweni lithi umama lobaba, ijaha lentombi, umfana lenkazana abakholwa egazini lika Jesu bangahlanjululwa. Uthi yena uJohane ukuqala ngu1 indima ka1, Johane ukuqala 1 indima ka7, uthi yena uJohane igazi lika Jesu
liyasihlanza kukho konke ukungalungi kwethu. Uma sizivuma izono zethu, uthembekile, ulungile, igazi lakhe liza kusihlanza kukho konke ukungalungi kwethu. Umhlabeleli abesesithi yena kalisoze liphele amandla. It shall never lose its power. Igazi likaJesu kalisoze liphele amandla. Uthi umhlabeleli liyafinyelela intaba ephezulu, liyehla lijuluke odongeni oluphansi. Akukhathalekile hlobo sami esithandekayo ukubana isono sikuvoxe kangakanani, isono sikuvuthuze kangakanani, igazi likaJesu linamandla ubana likuhlambulule ezonweni. Igazi lewundlu elingelasici. Uthi yena uJohane, bheka iwundlu likaThixo elisusa izono zezwe. Yilo igazi likaJesu elisihlanzayo kuzo zonke izono. Lithi iBhayibheli banqoba ngokukholwa, banqoba ngokukholwa. Nxa bebaliswa bonke esibaziyo amaqhawe esiphambano. Umlobi wamaHebheru kalathuba lobana ablobe ngamunye ngamunye. Ngifuna ukuthi ngithi mina lathi esiphila ngensuku ze-corona, ngensuku ze-COVID-19, nxa kade kuvunyelwa incwadi yamaHebheru kayikapheli ukulotshwa. Khathesi icina ngesahluko sika-13. Ngiyakholwa ukubana kumele kube lesahluko sika-14 lesika-15 kusiya phambili. Lezo ezilandisa ngathi esiphila ensukwini zokugcina. Uthi yena umlobi wamaHebheru, ngiza kuthatha abalutshwana. Uthi ithuba kalivumi ubana ngibalise ngawo wonke amaqhawe esiphambano. Uyathatha abalutshwana abavezayo abangamaqhawe esiphambano, abanqoba ngokukholwa. Uyabalisa ngoGideon, uyabalisa ngoBaraki, uyabalisa ngoSamson. Siyayazi indaba kaSamson. Bana uSamson wayenamandla amangalisayo, kodwa wehluleka bana azithibe. Lanxa kunjalo ekucineni ngokukholwa wabuyisana loNkulunkulu. Uyabalisa ngoDavida, ungayibala indaba kaDavida. Uyabalisa ngoSamuel, uyabalisa bana banqoba imbuso, banqoba imbuso enamandla ngokukholwa enkosini uJesu. uDaniel wamisa imlomo yezingonyama nxa ephoselwe phakathi komgodi wezilwane ezilambileyo. Ungafunda incwadi kaDaniel ngo-6 indima ka-22. Uthi yena uDaniel nxa inkosi ivuka ekuseni isiya emgodini wezingonyama ithi, Daniel, uNkulunkulu wakho kuvikele yini? Uthi, mana njalo Nkosi, uNkulunkulu wami uthumile ingilosi yakhe yabamba imlomo yezingonyama. Hlobo zami ezithandekayo, Sathane lamhlanje yakuphosela phakathi komgodi wezingonyama, phakathi kwemgodi yezilwane, kodwa uJehova ofana naye ulamandla ubana athumele ingilosi yakhe ivimbe imgodi yengonyama. Bacima imlilo majaha amathathu, siyakhumbula nxa sebemi inkosi uNebukadneza esithi kumele likhonze isithombe sami, nxa lingasikhonzanga ngizakuliphosela esithandweni somlilo ovuthayo. Bathi inkosi, asidingi ubana siziphendulele kule ndaba. uJehova esimkhonzayo uza kusikhulula emandleni akho ngasesithandweni somlilo. Kodwa lanxa engasikhululanga kuza kwaziwa eBhabhiloni ukubana kazange sikhonze isithombe sakho. Indaba ithi yona kuDaniel 3, abafana abathathu nxa bephoswa phakathi komlilo. Hlobo ethandekayo, iBhayibheli lami likhuluma indaba emangalisayo. Haleluya! Bona nxa behamba phakathi komlilo, inkosi ibona owesine, abathi ngesilungu the fourth man, indoda yesine phakathi komlilo ovuthayo. Bakhanya bezihambahambela sebele ndoda yesine, indoda yesine esikhuluma ngayo nguJesu Kristu. Ngicela ubana lamhlanje ekuseni phakathi komlilo ovuthayo, nxuse indoda yesine ihambelayo, nxuse indoda yesine ihambelayo. Amaqhawe esiphambano aphambi kwethu ukusitshengisa ubana lathi nxa sidabula phakathi kwemlilo, indoda yesine kayingeni sesingenile, singakangeni iyabe siphakathi. Ngithanda ubana ngunxuse ekuseni bana inxuse indoda yesine
eyahamba labafana emlilweni ovuthayo. Ohlobo ezithandekayo, yebo kambe bafakwa ezintolongweni, njalo iBhayibheli, bahlutshwa, bahlukuluzwa. Khumbula uPaul loSilas nxa bevalelwe entolongweni. iBhayibheli ithi yona phakathi kobusuku amanxeba ebuhlungu, imvimvinya zibuhlungu, beshayiwe, bevova igazi, bazwakala behlabela ingoma. Angiyazi ingoma babeyihlabela phakathi kobusuku, ingoma eyenza ubana ezinye izibotshwa zifumane ubana intolongo siphenduke yaba indawo lapho okudunyiswa khona uJehova. iBhayibheli lithi lona yebo kambe phakathi kobusuku uThixo wangenela entolongweni nxa uPaul loSilas bebotshiwe. Ithi iBhayibheli bakhandwa ngamatshe, nangiyana uStefane bamkhanda ngamatshe. Nxa bemkhanda ngamatshe uStefane uyaphakamisa ikhanda lakhe phezu kwamatshe, phakamisa ikhanda lakhe phezu kwabamkhandayo, uyaphakamisa ikhanda lakhe ngale komkhathi abone uJesu Kristu. Uthi bheka, ngiyabona indodana kaThixo ihlezi ngasokunene sikaBaba osezulwini. Abe sebakhulekela athi, Baba, ungabeki leli cala phezu kwabo. Yebo kambe hlobo ethandekayo, iBhayibheli liyabalisa ngamaqhawe esiphambano. Abanye basahwa ngamatshe, basahwa ngesaha, basahwa ngesaha. Imbali sitshela ubana umprofeti uIsaiah bambamba, bambopha izandla, bambophela lezinyawo, bathatha isaha, basaha besukela ekhanda besiya ezinyaweni. Icabange isaha ubana injani. Nxa lamhlanje wena ubhekane lesaha yakho, iBhayibheli lithi lona uIsaiah owayeliqhawe lesiphambano wasahwa ngesaha. Lanxa babesahwa ngamasaha hlobo ethandekayo, kabazange bavume ubana bamdele uJesu. Ngiyakholwa ubana ezinhlizweni zabo nxa babesahwa ngesaha uIsaiah uthi nxa evuma mina ngife, kuhle ngifele kuye. Kuhle kuphela uJesu abe lithemba lami. Kuhle kuphela uJesu abusise okwami. Enxa ngikhuluma ngisenze nje ulele embhedeni, ukufa kunuka emakhaleni akho. Ngifuna ubana ngikukhumbuze ubana uJesu ofana nayo, uThixo ofana nayo owagcina uIsaiah ekukholweni, uThixo ofana nayo owanika amandla uHasi nxa babemtshisa ngomlilo, ubana umlilo utshise inyama. iBhayibheli lithi nxa umlilo wawutshisa, indebe zala zihlabela zidumisa uJehova. Angikwazi isihlobo sami esithandekayo ubana yini obhekane layo, kodwa namhlanje ekuseni ngithanda ukukhuthaza ubana wena lami sihamba phezu komzila wamaqhawe esiphambano. Omama labobaba, amajaha lezintombi, abemayo ngesikhathi esinzima, abemayo emlilweni evuthayo, ukuze lathi esibhekane lensuku zokucina sime emlilweni evuthayo esibhekane layo. Ngizakuthini isikhathi asimvumeli hlobo ethandekayo. Nxa ngakhuluma ngoJosefa eGibhithe, ikakhulu kubantu abatsha, ubana uJosefa wala ubana azingcolise, wala ubana aye emacansini lomkaPotifari, esitshengisa njengabantu abatsha ubana akhona amandla egazini, ubana sizithibe ensukwini zokucina, ubana ensukwini zokucina lapho abantu bengasazithibi khona, uThixo ulabo oJosefa bensuku zokucina. Ngizakuthini hlobo ethandekayo isikhathi asimvumeli ngoEsther, wathi nxa sebhekane lobunzima wama emdangeni, wathi nxa ngisifa ngizakufa, wayinikela impilo yakhe. Ithuba kalisamvumeli. Ngizakuthini hlobo ethandekayo ngoJohane umbhaphathizi owaqunywa ikhanda hlobo ethandekayo ngenxa yokumela iqiniso ensukwini zokucina. Imbali yobufakazi bukaJohane buphambi kwethu ukusinika amandla ubana singabuyeli emuva. Incwadi yamaHebheru ithi yona uvesi 38 esifunde khona, uthi yena umhlaba wawungabafanelanga, umhlaba
kawuzange ubathande, bahamba ezimbalwini, baphila njengamhambuma ezintabeni, kodwa bala ubana bayekele iqiniso, bala ubana balahle isiphambano, babambelela kuJesu noma kunjalo. Batsho ubana sizabambelela kuJesu, kasibuyeli emuva. Ngithanda ubana ngithi mina kuwe ongilaleleyo lamhlanje, kasibuyeli emuva, noma kunzima siya phambili. NgoJesu ukunqoba kuqinisekile, ngoJesu ukunqoba kuza kugcwaliseka ngegama lakhe. Nxa ubala indima ka-39 kusiya ku-40, iBhayibhili ikhuluma indaba emangalisayo lapha, ubana laba abantu lamaqhawe okukholwa, nxa basebehambile uhambo lwabo, nxa sebemelane lezilingo zesikhathi sabo, le-COVID yesikhathi sabo, le-corona yesikhathi sabo, lezimpi zesikhathi sabo, iBhayibhili ithi yona uNkulunkulu kabanikanga umvuzo wabo, kabakawutholi umvuzo wabo. Abanye balindile emangcwabeni, abanye bafihlizwa imikhuhlane, abanye bavadlazwa zinhlamvu, abanye batshiswa ngemlilo, abanye bawela phakathi kwamanzi, abanye emhumeni, abanye kabangcwatshwanga. Kodwa lamaqhawe esiphambano, iBhayibhili ithi yona kabaphiwanga umvuzo wabo, bamelele umvuzo wabo, bona bawuphiwe. Lo mvuzo bazawuphiwa lathi sesikhona. Haleluya. Abaphile ensukwini zokugcina, lathi sesikhona, bamelele leso sikhathi lapho sonke labo siza kufola phambi kwaJesu, sihlangane, singaphindi sehlukane. Ngithi mina bagijima umganga wabo, balele abanye emathuneni, bagijima umganga wabo. Kodwa umganga osusele, hlobo zami, ngumganga wethu esiphila ensukwini zokugcina. Thina esiphila ensukwini zokugcina sinomganga wethu okumele siwugijime, uJesu engakezi. Nxa ngikhuluma ngomjaho obizwa kuthiwa i-relay, kulapho kuqhutshelana khona ukhuni ubana uthathe uluthi kulowo ogijimayo uyephutshisa indima. Amaqhawe esiphambano agijima indima yayo, bagijima indima yabo Abraham, oMose, o-Esther, oRahabe embabalisileyo eBhayibhilini, bagijima indima yabo. Manje indima yokugcina, indima yakho leyami ensukwini zokugcina. Yithi okumele siphutshise umjaho uJesu engakabuyi. Umbuzo ukuthi kambe sizawuphutshisa yini wona lo umjaho? Ngifuna ukuthi ngithi mina kuwe mlaleli ongilaleleyo, sihlobo sami esithandekayo, sekuseduze ubana umjaho siwuphutshise, sekuseduze ubana umjaho siwuphutshise. Sesifika ekucineni komzila, sesifika lapho kumele kuphutshwe khona. Bathi bona umjaho unzima ekucineni. Sesibanga, sesikhangele ibhakane elibhalwe finishing line. Ngeke ngaba lethuba lokubona ilizwe laseKenani ngale kweJordan. Umfula uJordan uyehlukanisa amazwe amabili, Israel leJordan Kingdom. EJordan Kingdom kungale kweJordan, kungakachaphele eJericho. Ngaba lethuba lokuma lapho okwakumkhona uMose kuyona lana intaba, ebona ilizwe laseKenani, entabeni yaseNebo, ebona ilizwe laseKenani. Ngaba lethuba lokubana ngime phezulu lana intaba. Nxa usuphezulu lana intaba, iJericho ikhanya kuhle. Amalala nxa kusebusuku kuyakhanya lezibane ziyabe zikhanyisa intambama ebusuku. Nxa usukhona phana uyabusulibona ilizwe laseKenani. Kulapho uMose afela khona, engangenanga, kodwa elibona lingaphetsheya. Ngithini kuwe lami lamhlanje? Sikhwele khona phana kuyona lana intaba, siyalibona ilizwe laseKenani. Masinyane nje,
Masinyane nje uJesu uza kuthi kuphelile. Incwadi kaSambulo 22 verse 11 uyasitshela ubana uza kusukuma endaweni engcwele amemezele ubana kuphelile. Olensila kahlale elensila, olungileyo kahlale elungile. Nxa sibona izibonakaliso ngesikhathi esiphila kuso, kuyacaca ubana masinyane nje siza kuyibona inkosi yamakhosi. Ngifuna ukuthi ngithi kuwe, nxa kade usuthalaza emuva, nxa kade usuncikaza, nxa kade usuthandabuza, ngifuna ukuthi sekuseduze lapho esiya khona, lapho sivele khona sekukhatshana. IBhayibheli lami liyangitshela ubana masinyane uJesu uza kuza. Nxa esiza uJesu, ungabala incwadi yabaseKorinte bokuqala 15:51 kusiya ku-54, iBhayibheli liyakutshela ubana uJesu uzamemeza emathuneni. Labo abalele emathuneni baza kulizwa ilizwi likaJesu ememeza emkhathini. Abalele ezimbalwini, abalele emhomeni baza kulizwa ilizwi. Uthi yena uKorinte bazavuka bengela kubola, ngoba lumzimba obolayo wemele wembatha ukungaboli. Lalo mzimba ofayo umele wembathe ungafi. Abanye balala bevithizwe imkhuhlane bazavuka emangcwabeni hlobo ethandekayo. Amaqhawe esiphambano baza kulizwa ilizwi limemeza. Labalala ngitsho lasolwandle olujulileyo ukuphila baza kufumana. Nasezintabeni zemadojeni, emaguswini amnyama, ezimbalwini ezimnyama baza kulizwa ilizwi limemeza emangcwabeni. Bavuke hlobo ethandekayo, bavuke bengela kubola, bembeswe imzimba emitsha, lemzimba ekhazimulayo, lemzimba yokunqoba. Banqobile, baguqulwe, baphiwe isimo esitsha. Akazukubone lokho, akazukubona okuzakwenzakala ngalelo langa. Imfula izakuma ukugeleza ngalelo langa, zizakuma izitimela ukuhamba, zizakuma izimota ukuhamba ezitaladeni, kuzakuma yonke into, kuthule yonke into ngalelo langa, ngoba kuyabe kuphuma ilanga lokulunga. Ilanga lokulunga lilokusilisa emaphikweni alo. Akwazi ukubona okunje hlobo sami esithandekayo. Siza kugijima njengamatholutsho njalo uMalakayi, sihlangabeza inkosi. Thanda incwadi kaSambulo chapter 7 iverse 13. Uthi yena uJohane, elinye lamalunga laseliphendula lathi kimi, laba abembethe izingubo ezimhlophe bangobani? Bavelaphi na? Ngase ngithi kulo, Nkosi yami, nguwe owaziyo. Laselithi kimi, laba yibo abaphuma osizini olukhulu. Bahlanza izingubo zabo, bazenza zaba mhlophe egazini lewundlu. Uthi yena uJohane wababona abangcwele abaphuma kona lomhlaba uthiwa nguplanet Earth, abadabula phakathi kobunzima, phakathi kwe-coronavirus, phakathi kwe-COVID-19, badabula phakathi kokufelwa, phakathi kokugulelwa, phakathi kwezinhlungu, phakathi kobunzima. uJohane uthi uyababona bengena emzini ngamasango. Omunye wabadala uyambuza osehlalweni sobukhosi, kanti ngobani laba? Ngobani laba? Bavela ngaphi? Bavela kuyiphi iplanet? Ngobani laba? uJohane uthi, Nkosi yami, wena ngowaziyo. Uthi omdala omunye wabadala uthi yena, laba yibo labo abadabula phakathi kobunzima. Haleluya. Yibo labo abangazange bavume ubana uSathane abalahlisa ukukholwa. Yibo labo abathi kasibuyeli emuva. Yibo labo abathi sekunzima babambelela kuJesu, bathi sizabambelela kuJesu noma kunzima siya phambili. Yibo labo befelwe, belahlekelwe, behlutshwa, behlukuluzwa, begula, begulelwa, babambelela. Uthi yena bahlanza izingubo zabo, bazenza zaba mhlophe ngegazi lewundlu. Yikho bengena emzini ngamasango. Hlobo sami esithandekayo, uthi umhlabeleli, Nkosi, ngithanda ukuba khona kulelo qula. Ngithanda ukuba khona kulelo qula nxa bengena emzini ngamasango.
akukhangele ngelihlo lakho lengqondo, ubabone abahlanzwe ligazi leWundlu, bembethe ezimhlophe, bengena emzini ngamasango. Umbuzo wami lamhlanje ekuseni ukubana kambe wena uzabe ukhona yini kulelo qula? Umhlabeleli uthena ngesilungu, Lord, I want to be in that number. Nkosi, ngifisa bona ngibe khona, ngibe ingxenye yalabo abaza kusindiswa kuzo zonke izizwe lemideni labantu, abamhlophe labansundu, bonke bela ingoma behlabela noJesu eJerusalem elitsha. Ngiyakunxusa lamhlanje ekuseni, ngiyakunxusa lamhlanje ekuseni sihlobo sami esithandekayo, ungaze wavuma yini ukuthi uJesu ahlanze inhliziyo yakho? Ungaze wavuma yini ubana uJesu athinte impilo yakho? Ngifuna ukukutshela ukubana kona lumhlaba kunabantu abahlezi la abangesibo bala, abantu abahlezi la abakutransit, abantu abahlezi la abadlulayo abathi asakhile impela lapha, singabahambayo. Ngoba ithi ingoma, soon and very soon we're going to see the King. Sizayibona inkosi yamakhosi isiza ngobukhosi bayo. Hallelujah. Sizawugada inqola yomlilo, sindize emkhathini. Sizabona uJesu owasifelayo, sizabona amaqhawe esiphambano, sizabona uJohane, sizababona uIsaiah, sizababona uDaniel, sizababona uStefan, sizabona amaqhawe esiphambano abakithi abakade balala bevuka emangcwabeni, bevuka othini oluqandayo, bembeswe ukungaboli. Sihlangane singaphindi sehlukane njalo. Otholobayo sizafika sime senze sime phambi kwenkosi yamakhosi, uthi ne perfect square ngesilungu. Nxa sesimkhona lapho uJesu uzakubeka imqhele emakhanda ethu. Ngithanda ukukunxusa lamhlanje ekuseni ubana ngokukholwa bambelela enkosini, akhona amandla egazini. Ngobani labo? Yibo labo ebusheni babo bahlakanipha bakhetha uJesu. Ngobani labo? Yibo labo abangabazange bathande impilo yabo kwaze kuba sekufeni. Ngobani labo? Yibo labo abagagadlela ukukholwa abanye bebuyele emuva. Ngobani labo? Yibo labo ababa lezibindi bathi asibuyeli emuva noma kunzima siya phambili. Yiba ingxenye yabanjalo. uJesu uthi ngime emnyango ngiyaqoqotha. Ngime emnyango ngiyaqoqotha. Nxa umuntu esizwa izwi lami avula inhliziyo yakhe, ngizakungena nihlale laye ngidle laye. Ngezomvulela yena uJesu sihlobo sami esithandekayo. Akukhathalekile ukuthi ungizwa ungaphi, kuphi umumo. Lamhlanje ekuseni ngagobisa ikhanda lakho uthi Nkosi, ngiyeza kuwe. Ngicela ungamkele. Ngicela Nkosi ungenzele umusa. Umusa. Ngime nenhlanhla edlule yamaswazi aqonywa inkosi enempunza, wona uqonywe inkosi uJesu. Nkosi kuphathise. Inkosi kubusisa, sithandaze. Babolungileyo, siyakubonga ngalesi sikhathi. Siyabonga Nkosi ngamaqhawe esiphambano abanqoba ngegazi lakho. Nathi sinika amandla ukunqoba lamhlanje ngaligazi lakho alichithe esiphambanweni. Siyathandaza, siyakhuleka, siyaloyisa ubana ngalelo langa nxa abangcwele bengena emzini ngamasango, sibe ingxenye labo abaza kungena besindisiwe. Sesichiya lumhlaba nenhlupho zawo. Kufa kungasekho, kula kungasekho, yonke into esikhathazayo lenyakanyaka ikhona emhlabeni ingasekho. Senzele umusa ekuseni ngoJesu siyakhuleka. Amen.